खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबी बसिंग बताम न उचरी अहमद मरोल पाव थाव निंगथीना फंगहंदबगी मतांगदा TDC ना IOC की मथकता PIL अमा थांगतकदौरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पाइखलिबा इंसेंटिव स्कीम असिगी तुंगदा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लिसिंगनी अहुंगी मखादा डिपार्टमेंट आइनगी ओइबा थबक कया लौखतकदौरी अमदे कुनगहुमदोय सुपर नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप लोशिनख्रे पाव संधों पिजरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मणिपुर मियामदा थाव मरांग कायना फंगहंदबगीदमक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स काउंसिल ना PIL अमा थांगलगनी हाइना काउंसिलर्स की प्रेसिडेंट एच रंजित ना पाउमिशन फोंदोखरे MG Avenue दा लैबा काउंसिलर्स की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी हरिदासु सरुयाके प्रेसिडेंट रंजित ना हंदकता BRO ना नेशनल हाईवे सेमननब होनाबदा मिनिस्ट्री ना सेल थादरक्तबदगी अपनबा ओइरे हाइबसी अंगपो वाफमने कार रैली अमा लाकदौरिबसी माइ पाक्तनब होनाबनी नुमित 10 की ममांगदगी BRO ना लंबी सेंब लेपख्रे मखोइगी मथक्ता चीफ मिनिस्टर ना एक्शन लौबिनब हाइके अमरोमदा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ना पेट्रोल अमदी डीजल पेशेंटुना थमलगा प्रजा सिंह वहले मियामदा थाव फंगननबा ऑयल पंप खुदिमक्ता थाव मरांग कायना थंबियु नेशनल हाईवे 53 सु सरकार ना थाव चिंग चलहनबियु FCI की ट्रांसपोर्टर सिंगना डिमापुर के रीजनल ऑफिस ता चटपदा खुदोंग चादब कया मायोंगनरी मसी थोक्तनबा चीफ मिनिस्टर ना मीडियम चंगबियु हाइकी पम दा हाइली वगी आउटलेट ने जब पम खुदिमक्ता आउ लोरो लाओ हाय कना पमजिंग फुल लोइन ओहेलगा गाड़ी खाली तो पुना खाली तो नेक्स्ट ईयर ओ नतगा मथंगी नुमिता नोमनिनी स्कूल ले मन मतंगना गाड़ी की फाय याम न थाना न ओनेबा चिमिसन होना व्यू NH 37 दसु गाड़ी हाउलो चलन व्यू बन लेबा मतंगदा चलन मनतब रेगुलर ओइना चलन व्यू IOC ना मणिपुर की प्रजा थाव मरांग कायना मतिक चाना फंगनदबगीदमक अखोई TDC ना वारेबमा अखोई लौरगनी PIL अमा अखोई हाई कोर्ट ओनेबा हाई कोर्ट अखोई PIL अमा अखोई सुजोय सोयदना सबमिट तौरगनी मरमदी हाइबा मणिपुर की हुजिक दरकार लेबा थाव मसिंग सुना पिथोक्तबा अमदी दरकार लेबा थाव सिंग सुना पीदबसिना मरम मोरकांदा अखोई की गाड़ी चलायहंदबा अमदी थबक इंखांग चटपदा अवाबा पीरिबा अपनबा पीरिबसिंग असी येंगाकांदा अखोइना मखोइदा कंपेंसेशन अमा सुट तौबो ओइना अखोइ PIL अमा अखोइ सबमिट तौजरगनी मणिपुर सरकार की कैबिनेट मिफमना ममांग चही दिसंबर की तांग 3 लौखिबा वारेप की मतुंगिना चटखिबा जनवरी की तांग अमदगी चटनबा होखिबा इलेक्ट्रिक कंज्यूमर सिंगे सरचार्ज की सेंफम 485 कोकथोकनबा पाइखतखिबा अखनबा स्कीम असी माइ पाकपा होरकले जनवरी की तांग अमदगी चटनाखिबा स्कीम असी की खुदोंचाबा कंज्यूमर कयाना फंगनरे जनवरी की तांग अमदगी जनवरी की तांग 38 फावबदा SC इलेक्ट्रिकल सर्कल 1 की मनुंग चलीबा IED 1 दगिना 3 फावबा मदी IMD हाइबा मफम सिंह असिदा कंज्यूमर चामरीगा निफुनिपालना अपुनबा सेंफम लाख निफुतरेत लिसिंग मरबुद्रा तरुका चामगा निफुतरुक थिगलखरे खजना थिगलखरीबा कंज्यूमर चामरी निफुनिपाल की अपुनबा सरचार्ज की अपुनबा सेंफम लाख 39 लिसिंग मापलगा चात्रुक मरिफुमापन कोकथोखरे हाइना SC इलेक्ट्रिकल सर्कल 1 की ST खागोकपम खंबदगी फंगबा पाव अमन हाइरे अमरोमदा डिपार्टमेंट असिदगी फंगबा पावगी मतुंगिना अमुखक्तमक पाइखतपा अखनबा इंसेंटिव स्कीम असी लागलिबा फेब्रुवारी की 19 फावबदंग चटनगदबनी हाइरिबा मतमसिगी मतुंगदा कंज्यूमर सिंगना तोंदुना लैरिबा सेलफम सिंग पिथोक्तबा तारबदे मखाताना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लिसिंगनी अहुंगी मतुंगिना आइनगी ओइबा थबक सिंग लोखतकनी हाइरे मणिपुर स्टेट आर्काइव्स ना बराक वैली मैतेई कन्वेंशन लखीपुर पुंदुना अनिशुबा कमेमोरेशन ऑफ मणिपुर लेवी इंग्लिश फेब्रुवारी की तांग अमदा असम की लखीपुर म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे थौरमतुदा बराक वैली मैतेई कन्वेंशन की प्रेसिडेंट येंखोम मदन मोहन सिंह मैतेई इनाथ थौगलुब जिरी की प्रेसिडेंट थौनाउजम कुंभलुआंग अमदी मैतेई नेशनल फ्रंट जिरी ब्रांच की प्रेसिडेंट हमोम धनी मैतेई न सरुयाखी थौरंगा मरी लेना काशार मणिपुर रिलेशन हाइबा बुकलेट अमगी अहानबा एडिशन रिलीज तौकी थौरंगा मरी लेना मणिपुर स्टेट आर्काइव की डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीलाना तोंगान तोंगान मफम सिंह खुंदादुना लेरिबा मैतेई सिंह अमत ओइना पुनसिननब होनबदा असिगुंबा थौरम अमा पांगथोकपासिना अचौबा मतेंग ओइगनी हाइकी
SIU gi OC Keranjit na luchingba tim amana January gi tang taramatoida airport gi fagat kiba yamlaba drug singi asengba mapu miyam mamangda puthokuna chairakpiu Muthat kraba SIU hingadhalu amadi OC Keranjit hanagi mafamda thabak hanjilhalu drug karbar tobu miyoi sing dandipiu haiba wafam sing yawba ultimatum copy amamam Kada amadi amadana Manipur Sarkar gi mari lainaba singda pishinkre masing matangda ngasi amada gi office da pawgi mifam ama pangthokre pawgi mifam aduda amada gi president Padmini Laima Lilong Sambruk Khongdagi Muhammad Razauddin bo drug sing adugi mapuni haikibasi kanana su thajaroidaba wafamni OC Ranjit na SP da paw piram dabadagi transfer tawba amade internal arrangement gi damak SIU muthatpani haiba wafamadu angakpupo I haina phongdokhi Kadagi President Arambam Ravindrana Oirakliba Pibam Asidagi Mari Lainabasina ultimatum gi dabi sing thabakta onthorak tabana zangsiliba khongjang mai paknabagi damakta kada amade amada khusham narga makatana khongjang kaya changsingani haiki Iram sida hoina airport ta chamchamna hoi pikhaw da yetum mama na taga blade am hapadi yam laina detect toroga madugu phawangam aduga somda uslaliba carton box uslaliba Nisha mayam sidi makal kya gi drug sing sidi hoi nasibaw da airport authority na aduga Manipur gi leiba agency sing government gi agency sing na pharaga dandi pigi basi yaw yawdi aduna masi taseng haikanda senjaw paiba singa aduga airport authority ga manaraga sigumba choba karbar chathare basi hoi miyam da yamna choba wahang amaneba Athletics Association of Manipur gi meeting makada United People's Front UPF na sinduna Run for Your Nation haiba thim da chahi khudingi leptana pangthokpa Run for the Mega Marathon tarelak subo ina chatliba February gi tang 13 ta pangthoknaba UPF na sem saba loikre Hiramasing matang na ngasi UPF ki office da pangthokiba pawgi mifam da front asigi secretary KH.NAOBA na haikibada Pangthokadoriba marathon asigidamakta media committee gi oina telegraph pauche ki correspondent HELENDRO chairman amadi UPF ki executive member A Arun Kumar bu convener oina khalle handaki marathon race asida Assam Bangalore Nagaland Tripura amadi Shillong dagi lamjeloi kayasu saru yakadori numit asida club organization amatana ban blockade tawbitanaba marathon race asibu mapung phanbinaba hairakli Mega marathon lachi mai bak na pangthok na ba honabada morally physically financially mateng PBU loina na marathon lachi sinbada darkar poi ba medical gi chilinau sing transport association gi chilinau sing loina na route asida laibiri ba club loop organization singna asigumba namsang lamjel asibu mapung pha na mateng pangbiu haina organizing committee gi mai ke deki Ukhrul district ki Moirei village da leba St Mount Fort School da ngasi lemna laing ki camp ama pangthokre Manipur Development Society na sinduna pangthokiba pre medical camp adu health services Manipur yauna tongan ba department kaya gi sponsor makhada pangthokibani camp adu da Dr Nifurom na mioi lising ama hena analaim gi thabak chathakiba ka loinana darkar hidak langthak sing lemna pikhi ngasi camp aduda HIV positive ki test tawbada natana tongan ba leina kaya sulayin ki Health and Family Welfare ki Principal Secretary Ram Muivana National Rural Health Mission ki makada Moirei Village da Health Center mahanglagani jingi manung hanjin ba mapam singdasu analayin ki thabak jatha hanaba yamna kanna honari cataract operation pangthokraba singidamakta lemna anok singsu piragani haki Ekoi NRA Shemda Moirei da Primary Health Sub Center ama hangna naba ekoi Government of India da proposal ko honari adore bi sida nurse kumba ani leiragani aduga yanga popi da Primary Health Sub Center ani lei nahandu doctor ani khakta leirami ayush doctor amaga alopathy doctor ama handaksi doctor ama amuka posting tare Dr. Ahum Suragani, Kopi Primary Health Center. O anok tu cataract operation to wishing do 600 maman chatu yawbagi anok free on really yen man operation to wishing da even. Ariba matamge bomama lamlai police station gi manung chanba lawsang khongda pukri tawbada thengnabadagi bomb expert singna soyangam yawdana lokatkre lawsang khongda laiba haurung bam hemchangi yungi pukri tawbada thengna kibani
Manipur Women's Development Forum na sinduna forum asigi General Secretary Chaudhuri Mayom Memyai Devi na iba ima kaithel nungsibi kauba sereng lairik amang asi haunubi matungina phongkhre Kaksing Kendragi MLA Y Surchandragi Babuparada leba quarter da pangthokiba thormatuda Manipur Social Welfare Board ki Chairman RK Sana Forum asigi President Dr. KH Sorojini Art and Culture ki Director K Sobitana Chingba miyoy kayana sabyakhi President Wikiba Dr. KH Sorojini na miyamda sereng lairik asigi masaktaki thorong ka mari lainana RK Sana na phongtokibada Manipur Women's Development Forum asi Manipur da lairiba tongan ba sintham da lairiba nupi singna punsilaga nupi singi aifanabagi damak semkiba forum ni mahana makata na lairik asina Manipur da amatangairaba ima kaithel asina tongan ba lamda kanaba piriba sibu aiba sina saithari haiba wafam phongdoki Nambol Municipal Council na Nambol Bazar gi manung amasung akoibada amot palahindan bagi pandamda Total Solid Waste Free Campaign Council sigi Chairperson H Samarendra na thasigi tang amada hudokre Kamasida unskilled labor nipuna service tawri loinana Nambol Bazar de leba residents amade non residents business unit khudimake service February thagi manung da horgani loinana Council sigi ward tara nipal sin bathungna chahi sida campaign si yohana pandam su thamli hari Ani Suba Kirat and Quiz Competition Kaloina Namari Suba Annual Jalsa Makatip E Deniat Kairau Kendri Oinangasi Janet Wali Masjid Ground Urup Awang Lekai de Pantokre. Thoramadu the Kairau Maktingi Jila Parisad member MD Abdul Salam Yauna Saknara Bamio Kana Saruyaki. Kairau Kendra the Leba Mairoi Nifumangana competition at the Saruyaki Jila Parisad member Abdul Salam na Angang Singbu Patabalambida Chatkidana Basikuma competition si Pantokpani Haki. Saghenba Changdamnabagi Iho Ichelda Kunai Siki Meeting Haibasida Nomugoba Seminar Mangase Manipur Press Club the Pangtokre MKIL Chitua Kanglamay PLM PAM Amadi Washak Masintana Pangtokiba Seminar Adu Manipur University ki Hana Professor Eramba KSH Bimolana Moderator Oki Hiram Kayada Kang Hairaba Tongan Bamiyo Shingna Pangtokiba Seminar Asiga Mari Lena Bawapam Singh Pongtok Naki Nupi Singna Pizet Chakcha Yamna Section Bamatautai Section Dabadaki Crime Kaya Tori Miamni Yangban Nuaroi Daba Pirol Set Charoi Dabani Nupi Amana Nupi Amoebiki Chapchaba Saklon Adu Lorok Trabadi Apapa Iragloi Haina Pongdok Naki Social Scientist Danavir Lashramna Saghen B Changdam Nabasi Tingbuki Mahuta Akang Naban Yom Amathamsi Patava Singh Lautokraga Apapa Saruk Singh Lokshinaba Panasi Haiki Traditionalism ka modernism ka ani jamjas ka tashnam da ya chathina haina kunai na assessment of to change ai ne bila sa sa le imam ko makha sa ai bi sa le sa bu sa le imam ko thai ni na phang ga wa le sa sa le di imam ke ga lam na le ya ma su to ai ni music ka ki jo koi sing tv lu me na ko ne ye bu imam ka mi na Man muy più di ye ga ye mai ka me na ka da le ale ni mai fu ma fu ka da mai tik sa lu wa du mo ta electric di mai to mai fu me a tham me lu ina de na tik re ale ima ba su to Jiri Kasar apun bas manamahi lining look ki tare subakumon mipam ngarang kasar ki lakipoda pangthokre hari PSED Minister I Hemochandrana Jiribam the Chatuna PSED na Paikaliba Thabak Thoram Singh Yengsen Kre Khongset Aduda Department Asiki Chief Engineer Imomacha Susorgyaki Minister Masan ngasi Jiribam the Laiba Tongan Banupi Sangstan Singh Amade Upadak Sayauna Kadam Talada Sariba ITI Chingdong Lekai the Sabaloiraba Guha Yauna Tongan Mamapum Singh the Chatuna Yengsen Kre Loktak Development Authority na Environmental Social Reformation and Sangai Protection Forum Kaibulam Jau Unique Wildlife Protection Committee Sengmajin Thongam Amade Center for Conservation of Nature and Cultivation of Science Ningthokong na Punna Sindhu Nangarang World Wetland Day Thoram Kordak Junior High School da Pangthokre Thoramadu the MLA T Mangi Babu LDA Project Director TH Ibobishu Sarwyake Thoramasiga Mari Lena na Mairoi Singh Sport Painting Amasung Quiz Pangthoke Makong matang tarba singda manamatum sing yentoke MLA T Mangi Babuna Malem gi akoiba gi phibam honglakli ba kaya sina mioiba khunai da piri ba chaitheng asi nungnang ningai oirakle mipum khudimang na masida ki kanna bhona ba matam oire haiki
Headquarter IG Assam Rifles South K 9 Sector की मखादा लेबा तरानीपाल सुबा शेख कांगबो मना थासी की तांग अनीदा नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा थोंखाम अवांग लेकाई दगी फारे हारिबा हुइरेम नंदेश्वर चही यांखै निपाल अपोप लेखिद्रबा एन नीलमणि कोंखाम अवांग लेकाई दगी अमदी मयंगबम मंगलेम चही यांखै निपाल अपोप लेखिद्रबा एम अंगौ अवांग जिरी मनिंग लेकाई दगी हारिबा मियोय अनि असि आरपीएफ अमदी मसिगी लान मिशंगलो पीएलए गा करिगुम हिरम अमतद मरी लेनेदे हाइना आइन थिंख्रबा आरपीएफ के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी के चीफ बंकिमना सिंगदोरकली Hayeng puya mai thaki bagi chani marifumari suba ningsing numit iboyama sumang lila sanglel da pangthokadori basida mioi anida award piduna ikai khumna butkani hari award sing adude maichong ningsing manada sanabam khamba amadi jingmi tami nungshi khudol manana maramdagi jaswa likang maramda piragani hari award asida sel oina lupali sing taratara amadi memento goloina na citation su yauri सेलगी मना असी थोंगबम सूर्यकांत मितै कौबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मेन गेट लेबा मॉडर्न फर्नीचर की मियोय असिना कटपनी हरी मसिगिदमक्ता हयेंगी थौरम सिंगदोरिबा इकोफ MNF MSSLC अमदी AMRPSWA ना थागतप फोंदोरकली अवार्ड अनियसी मैते सिंगी कल्चर योखना बखोना बगिदमक्ता सनाबम खंबदा अदुगा चिंगमी तमी अनिगी मरक्ता अफबमरी थमना बखोना बगिदमक्ता मरामदगी जोसवा लिकांग मरामदा अवार्ड असि पीगदबनी हरी ngasi numidang pung 3 tararom taba matamda pauna bazargi pratap tokis manakta mioi ama siduna leramle jahi kungatare longi lenga oigadaba mioi si higok machugi jin khongrau ama setli jacket angangba maletli yengbada muslim mali masak maming khangdok nabagi damak rims ki mokta thamkhre ISTV News nahandak miyam da khangan kiba uchiwa wangbaldagi Muhammad Lusat Ali Kauba Haithoi Singthoiba angang aduda lupkayana mating panglakli ngasi babu parada leba state minority commission gi chairperson Halim Chaudhary gi yumda pangthokiba thoramda All Manipur Muslim Maitai Pangal Welfare Association nalupali sing manga gi senpham khusnaki loinana mioi kayana sel gi mating supiki ma ki Haithoi Singthoiba kayabusu miyam da utki Manipur State Minority Commission की सेक्रेटरी ना अंगांग असिगी मगुनबु सिंथाकी आप ए हलीम चौधरी रिटायर्ड IAS वहाउरोल खुटपाई हाय ना मिंगथोनबा लाइरिक अमदे CDM ngasi खुयाथोंग दा लेबा ZEO इम्फाल वेस्ट की होल्डर रिलीज तौख्रे एलांगबम मिटंगम लाइरिक असि बनी मिलाल न सिंदुर पांगथोकी बेथोरमदुदा फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सनामही कल्चर लोंगमाई चिंगे चेयरमैन साइरेम नेलबेर मिलाल की प्रेसिडेंट तोंबा मंगांग अमदे नहाकल की प्रेसिडेंट TH सिलहैबी लेमना मरोयब मियोय सिंगोयना सरुयाखे लाइरिक असि मतांगदा एलांगबम मिटंगम वांगाखे TG Higher Secondary School की महिरोय नुपी मचामबो सैसकपा तरुण यावना मियोय अनिना इजत मांगन की बथौदोक अदुगी मतांगदा बिचार चथरिबासी अचुंबा पुथोक्तुना मरा लेबसिंग चपचाना दंदी पियु हाइना UMO की प्रेसिडेंट M Sorojini na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmising ga unaba mada phongdokre JSC amadi imung manungi miyoy singnasu hairiba Pawim Famusida Sorwyake, Sorojini na Puxel Seng na Tabak Tautuna, Ain Gilamda Tabak Tauriba Mui Singna, Maraleva Sing Chapchaba Dandi Pin and Abakona Buhaki. Nasi Ilamda Masida Sing Isabuna no Makang and the Bio Vikaya, them Singna Kiba, Mamang Kaya Kaya, so Taukiba Sinda. Asikum Robert Putoki Handaki, higher secondary and Shubani, Masima Putopira Posida, Lamdamasi Miamda. Samamna namba mayama da ponduna asenguri por putok bagidama police department gi mai da koi hanna thamoi senga thagal jari PHED na toti pipe semba matamda komjau kaya tauthuklam laga thamba sina accident thokpada natana miyam gi lambi chathok chasinda chauna khudung chada ba kaya mayongnare uripok tagi DC office hygiene pham amadi atai mafam kaya da Doti pipe sembagi kom kaya tauthuk liba amade sewerage project ke kom kaya tauthuk na thamliba asida praja singna penda bo thong kaya thamlasi ni pha ni mu hela bane koi lam je ko moi ji pi public health koi ke no gi water supply to se yam ni yam kai thong ga to bi se koi na pa mi sidai accident am thoe ba khumra moi to ri ji ma ni hoi mani fugi ba phang kodi chak mu dam da sewerage sing du kha tau tho am to hoi gi to ja hoi gi हाइबम खंगदा नुआइतेबा अदो सी यारगदि खरा अखोगी गवर्नमेंट की साइड तगे खा थुनो तो सिंगिना
निसिंजरी ग्राम सभा की मखादा पाइखटपा थबकसिंग निंथीना तौरिब्रा अमदे अवाटपा करी लेरिबगे लोइनना MGNREGS की थबकसिंग फजना तौरिब्रा हाइबगी मतंगदा सरकार अमदे प्रजासिंगी मरक्ता पांगथोकपा सोशल ऑडिट ngasi इम्फाल ईस्ट की मोरंगगंबु ग्राम पंचायत की सोशल ऑडिट पांगथोकरे ग्राम पंचायत असि मनुंगदा लेबा मियोय कयाना इम्फाल ईस्ट की वीडियो यावना अखंगहै कयागा इंटरेक्शन पांगथोके वीडियो ओरिबा मनीना स्कीम असि मखादा पाइखलिबा थबकसिंग पेंदबा लेरबसु खंगनबिरउ हाइके सोशल ऑडिट पांगथोकपगी मतंगदा ग्राम पंचायत असि की प्रधान इंदिराना नियम चुमना मियामगी थबक पाइखटपा ngamnanaba सोशल ऑडिट पांगथोकपनि फोंदोकी ISTV की ब्रांच वांगोई केबल की ओइनाम सौम्बुगी मफम खरदा यामना तोइना केबल लाइन कथटपगी थबक चथरे नेटवर्क असिगी थबक थोरमसिंग मुन्ना मसक खंबिदुना असिगुम थबकसिंग असि मतुंगदा तौदनबा वांगोई केबल ना खंगलगदे हौजिक मखाताबा पाउ पिजद्रिंगी की मरक्तना जादुमनी दगे थबकी पाउ लबिसि थबकी पाउ पिजरी अहमद पब्लिक सेक्टर कुंदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर लोननबगीदमक्ता इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन परीक्षा पांगथोकदौरी इंजीनियरिंग MBA PDG BM CA LLB नत्रगा मरी लेनबा लमदा PG तरुप मसागी चही कुनगा माथोयदगिना कुंथ्रा मंगा फावगी मनुंगा लेबा म्यूसिंगना मार्च के तांग 13 फावगी मनुंगदा ऑनलाइन दे अप्लाई तरुप यागनी हारी परीक्षा सेंटर गुवाहाटी नि मथंगदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल ऑफिसर खरा लोगदौरी माइगे था यामद्रबदा ग्रेजुएट ओइगदबनी मसागे सही कुनगा माथोयदगिना कुंथ्रा फावगी मनुंगदा लेबा म्यूसिंगना लालिबा तांग कुनगा हमदोई फावगी मनुंगदा ऑनलाइन दा रजिस्टर तौबी यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल नि मथंगदा BSF की रेडियो ऑपरेटर की फम खरा लोगदौरी माइगे था मैट्रिक पास तौबगा लोइनना रेडियो अमदि टेलीविजन की मतंगदा ITI के सर्टिफिकेट पाइबा म्यूसिंग ओइगदबनी मसागे सही तरह निपान कुंथ्रा फावगी मनुंगदा लेबा कैंडिडेट सिंगना लालिबा तांग कुनगा निपान फावगी मनुंगदा दरखास्त स्पेशल यागनी हारी मथंगदा CISF की हेड कांस्टेबल चामरीगा निफुतरुक लोगदौरी माइगे था 10+2 पास तौबा म्यूसिंग ओइगदबनी मसागे सही तरह निपान कुनगा मंगा फावगी मनुंगदा लेबा म्यूसिंगना मास के तांग मंगा फावगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हारी मथक्ता पिजख्रिबा थबकी पाउसिंग असगी हेना कुप मरोल के दमक्ता बाउपरादा लेबा जॉब सेंटर दगे खंगलिबा यागनी थबकी पाउ लोजरे हौजिक मखाताबा पाउदा मॉर्निंग ड्यू फिल्म न पुथोकपा मणिपुरी फीचर फिल्म साथीबा डेंजर गे याफथोंगी थोरम ngasi कैसांपा थौसोम लेकाई गे मेलै डिजिटल स्टूडियो दा पांगथोखरे थोरम असिदा फिल्म फोरम गी चेयरमैन सूर्यकांत यावना फिल्म गी लमदा थबक तौरिबा मियोय क्याना सरुयाकी फिल्म असि प्रोड्यूसर न मनवर्नी डायरेक्टर न अजिनी मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल न चाही खुदिंगी पीबा पिदोनु अवार्ड बोडी अवार्ड आइडियल अवार्ड अमदे पॉपुलर अवार्ड यंथोपगी थोरम अमा इबोयाम सुमंग लीला संगलेन द पांगथोखरे काउंसिल न सिंधुना पांगथोकिबा अवार्ड यंथोपगी थोरम दा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथोगजम अमदे MLA मंगी बाबूसु सरुयाके पिदोनु अवार्ड ता खोमन जिला बोडी अवार्ड ना युमनाम भेगो आइडियल अवार्ड ना ओइनाम अरुण अमदे पॉपुलर अवार्ड ना एल सुरजित पिकी मिनिस्टर गोविंदास कोंथोगजमना असिगुंबा अवार्ड पिदुना इकाई खुमनबुटपसी अफब खोंथांगनी फोंथोके मापन सुबा सुमंग लीला निंगथम कुमैगे ngasi डेडिकेटेड वर्ल्ड आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला इंगालै उठख्रे लीला सी CH तेज कुमार न इबनी अमदि L दरेंद्रना डायरेक्शन पिबनी हयेंग इम्फाल जत्रा एसोसिएशन की नाचोम उठकनी थौबाल लेशांग थ्याम मयांग इम्फाल रोड के लंबी पाक्थोकपगी चथरिबा थोंग असिदा लमदम अदोंगी प्रजासिंगना पेनद्रे हाइरी पुलिस सिजनरगा येखाई थिनगाइनबा थोंग चथरे सरकार न पांगथोकपा थबक खुदिंगमक्ता नियम चुमना पांगथोकलबदी अयेत अपन पिरोय लमगी मतंगदा थौबाल DC न कौदुना कंपेंसेशन पीनबा खनबदसु यानबा पुरकपा ngमखिद्रे हाइदुना नुपी अमना फोंथोरकली पुलिस यावरे सिक्युरिटी यावरे पुनम यावर कांदा तौरे अदुगी पोसे यारोय हाइबदा उजी यानथानेन हारे अइन नुंग थानेन GCP दा तौबो मतमदुददी उयान बतोए अखोय दु जिक्सी तौर कांदा दुकान तौर कांदा बिजनेस तौरगा हिंगिबा मी अमनी अखोय कै तौरगा चादुइनो मोइदा हंगे मोइना बिबम थोपजु जु पीद्रे अखोयदा यानबमजु लैथिंगे दा मोइना स्माइ तौबजे अंगम बने हाइदना तौबो मोंग जखोय तौहनिंगदे Integrated Development Organization Samurau Bajarna Manipur State Kala Academy Infalga Kushamnaraga Samurau Bajar da Chathariba Lariki Melada Benjamin and Sahana Iba Madam Koba Larik Ama Professor Jodhachandra Sanasamna release Tokre
Mamang thagi December tara da mangthraga February amada khurai Sarjo lekai da sina phangkhiba Kongpal Chingangbam lekai dagi oinam gorobagi misi asi jingnaningai oi haina jesina phungdorgri mahakpu kanagumba mioi kharana hatlaga hundoklamba oigani mara leba mihatpa sing puthoktriba phawba khongjang changsinbaga loinana hayeng February mangagi nungthil pung taruk phawba tenchit lambi thingbagi khongjang changsilagani hari ngasi jesigi michingna jingnaningai oiba mafam singda thibada Kudai ama phangbaga loinana police na lokharkhre hari Impal East Commando na KRAU gi Lamgin Thang Misau Koba New Cycle dagi mioi asi Laifong Khunau Don Bosco manak dagi ngarang nungthil fare haina Impal East District ki SP na thorokpa cherol man hari hauzik sanabagi paw Ngasigi sanabagi pauda All Manipur Canoeing and Kayaking Association na sinduna mayang Imphal-gi Komlakhong Water Sports Complex da chatharapa Kungahumdoirak suba National Canoeing Spring Championship nga silotion kre Championship asi loishinbagi thoramda Works Minister Dr. KH. Kumar Yaski Parliamentary Secretary M. Prithvi Das All Manipur Canoeing and Kayaking Association gi President Jotin Waikhom amadi Association asigi Secretary Dusantasu Sarugyaki Championship asigi men gi category da SSB na punna goal kun lautuna ahanba position women's da Madhya Pradesh na punna goal taramatoi lautuna ahanba position junior boys da Uttarakhand na punna goal taramanga lautuna ahanba position junior girls da Madhya Pradesh na goal ani lautuna ahanba position takre sub junior girls da Manipur na punna goal ahum lautuna ahanba position takre best paddler na SSCB gi o James Boy Singna punna goal taruk lautuna takre aduga nupi gi best paddler na Andhra Pradesh ki Tusha Karam na punna goal mari lautuna best paddler gi mana phangkibani thoram aduga mari leina na Works Minister Ratan Kumar na Manipur na sana khonabada mingchit kaya purkani haibagi asa tawi haibagi wafam makata na phongdorki Muay Thai Federation of India na sinduna Kuman Lampak Sports Complex sa leba Sai SSG Indoor Stadium da chatharapa anirak suba IFMAWMC Indian Muay Thai Challenger Cup ke Best Fighter Manipur gi L Suraj na takre Challenger Cup asi loishinbagi thoramda ex Minister S Brajakumar Sharma Muay Thai Federation of India ge President Okenjit Chindam Federation asi ki General Secretary o Manglem Jausu Sarugyaki ngasi sanaki ba tongan ba bauchingda gold medal laukraba sanari singde KG kungi sub junior boys da Assam ge Roja Mangi KG Nipugi sub junior Mesta Manipur ge Chingkhamba KG Kuntramanga ge sub junior boys da Manipur ge Toijam Lamjingba 48 kg junior match da Manipur ge S Jam Singh KG Humpu da Manipur ge H Naucha KG Yankhaitarik ke senior men's da Manipur ge SH Bobocha aduga junior men's KG Yankhai da Manipur ge L Vidya Chandrani KG Humbudra manga senior match da Manipur ge L Surajna Assam ge Summer Sarkar bo maithi bapituna L Surajna gold medal logo loina na best fighter tabangam ke Bout Mari Sanagada match aduda L Surajna ahanba round da thinbadagi Assam ge Summer Sarkar makut tektuna sanabangam khidre mai paklaba sanare singda su medal sing yantoki China ki Taipei de pangthoki ba tara tarelak suba Asian Master Athletics Championship ta mai paklaba sanare sing Manipur Master Athletic Association na sinduna Kumalampak Sports Complex okre sanare sing adu opagi thoram da association na siki president B Angoshana Sharma su Sarugyaki championship aduda S Subadani K Atar L Pramodini RK Madhubala Tampaklaima H Nirmala Devi MD Nizamuddin na medal sing lorokibani Tawungko ke TH Birachandra Football Academy ground da ngasidagi under 13 amadi under 16 boys ke football tournament hawdokre tournament ase hawdopagi thoram da Yaski director Ashok Kumar Susarugyaki ngasi hawdopagi match ta under 13 boys ki BMSC B aduga Wafa Wanggoibu goal mapal sinoda aduga under 16 ki match tana BMSC amadi GDA tinungai goal amata chanabangamdana draw chakre
Amfana Sinduna Pangtokiba Inter-District Sub-Junior Girls Football Tournament Mai Paglaglaba Impal West District Football Association ki team ngasi association asina Sinduna Elangbom Lekai de Okre Thoramatu the association asigi president Sanatum Basu Sarviaki Hausi ngasi no moyoiba inga sagi pau ICAR Lampel Patiki Pangba Paugi Matungina ngasigi Kwaidiki Sabagi Jang degree Celsius Kungahumdoi Dasmik Manga Kwaidiki Ingba degree Celsius Tara Dasmik Taret Nuksitaya Washing Manil Jang Ayukta Chada Maripumapal Nungtilda na Chada Yang Kainipal Nungjuki Jang Ni Hausi Rebeda Maroiba Pawa Mona Thao Ningtina Fangandabagi Matangda TDC na IOC Matakta PIL Lama Tangat Kadori Electricity Department of Paikaliba Incentive Scheme Masigi Matungda Electricity Act Listing and Yahungi Makada Department na Aingi Oibatavakaya Lokat Kadori Amade Kungom the Suba National Canoe Spring Championship Lotion Craig. ISTV na Pizza Pau Matang Saluzere Ming Tabi Basingom Kana Tunjit.